Živijo, Lea. Kaj poslušaš danes? Check on it with Beyoncé. Check on it, I'm a little work. Se ne znam besedila več. Hej, Nika. Hej, Kaj pa danes poslušaš? Joker out, umazane misli. Kako že gre? Sanje so tvojega okusa. O, hej, Matej. Hej. A spet poslušaš muziko med delovnim časom? Ja, vedno. In kaj pa je danes na playlisti? Danes je pa celo Walk the Moon, Shut Up and Dance. In? Ej, pa, Kako gre? Dober komad, gre pa naprimer tako. Shut up and dance with me, this woman is my destiny. And then she said, shut up and dance with me. Daš pa tudi dobra, zanimiva informacija, no ta komad tudi naprimer zaročil mojo bodočo ženo. Hej, Mike. Hejla, čau. In kaj pa ti danes poslušaš? Danes pa Luka Basija, Kamionđija. In za tiste, ki mogoče komada ne poznajo, lahko malo zapoješ? Ja, da sam Kamionđija. Ja bi stao svakoj curi koja stopira. Hvala. Zdaj pa nazaj na delo. Živijo, Manca. Živijo. Kaj poslušaš? Danes poslušam pa kar Masajo, ni panike. Na 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 na. Na 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 na.